say ye mo kwa ba biem Adom TV Badwam dwumadie so nchiam koma wo a tichiwa fe na audio fidie na to ha news no ye wie sesi e de adu so no de obonkrata ne online stories a adaro ma be kan yensa na ni die mu ayemfa nsomo na fe semre wo mu nso a ebebie ye phone lines no na so wo de aba be kan ye de ho be men na gina na so no pe me mo ache o bidase na bibia boko onyame adom bibia ye boko on se me kase sade echi sade a only choice o da nyame asiwi ya na fe o to awo djuma so ene da be ya wada na ene ukuada tiawa check your accounts alert number the way now person can be check your accounts alert number mo so ade bia da mo complain say sika ne to mu a e ka wo ho ntino e to mu a mesrew ayaja 100 bi o ko emu bi sika ni adaje kro 1500 to ma pa obeyi 1429 Ghana cedi o de ya de wo yiri nyina o de ya de because we be hadwen debi ya yiri ho o de mia wani na busumi bia no 100 bi en troko system because me yonku bi enu am ko ja ne bank o ko yisika the sika na down na 1800 and was it 1850 cedis now ko yisika na me so atro na ebe ka 50 we tra check o person free bank debi on free bank we tra check ni for bra 1003 na 1005 o hey kwamna aso no person ojai o si eni oba so so dia ka me so sua se de even in a huhihie mu no utim de simpoa ana kapre ana tekubitu because udi abrabo na chidi a ene bibia na be yiri home sao tiese ampa tiase wakati ani so ene ma wo ye doso school fees light bill other social responsibilities also ya do ye bi ba ni nyina msika o de to for dachi mia wani pa because said ya mini afie gina he enche bia ye manom na afei ombe pia yako nti yenso ye ntima mo afa kakra ntwere ho no ma e be yire ti mia woni sa kwabna wo ka savings dey afa no ye different ba wo che say ye momo no so ye nya bi wo so say dey ese oja wo so nko obeja eti sika no wo so hia ntia but savings dey afa ye no dey savings dey e dey because ye dwane free sa suni bai no ate wo say ye dwane free ho eno na wo dwane free ade bia na wo sa down say yem na wo sra de sa onyame ya mo ye beggars aho kire ne wo hia de e wo ho wo ye den a wo be call nipa ba ko bi oni premier ba ko sra de but that should not be a feature it's very important in the midst of our training you know obi wo kwa ofere for pa so no na ato ni aho hia ampa e wo ho ba wan kasa bo a ho kakra ye moan ho sisi se moan no wan kasa bo a ho obewi akire na onse asifo obewi akire no go anu e de bobosia no ye no anu e de je obeba ne de nti onu se nipa na akra ne onu akra mabiem o mabiem se wase ho Radi nya disrese fie nyina amen ferry behu abeg sa so nsaba kan kanya ya ferry behu abeg a wunya asa no wakasa sa wakasa do Radi nya disrese ubewie na nkwesi hwe Radi hu ye mobo no sa no mu ya kwanya hodo no you know opportunities ba make here misremo because so also ano papa na hwe ni oba na bema kwa the west na osa odi wani atu bi say oh we dia misre mekwa kosrese you know misre on fa muda on ti ase abna de mo ya kra ne say bia waka aka wadi oni nipa na di hu komo na bi o say okay na bi e da no bedu ho na wantenenka me wa for you no bi ade e budget because oni say nipa we die waka say okay e da no du ho afo be frɛ na no ko no kro mfa enyo no so mfom so you know no so ensi yes erade hu ye mobo no destiny helpers no mo boa yen so yen kai wo mo adakwabna kai ye no kre obi onya bi ma obi e ya kai obi because onya bi ma no nche se oda pem so nanso wa bekente so onya bi ma wa pe bi dia ma wo nso de opede ma wo no ense ni nyina ansa nko biem ma ni hu se de wo be obeje ye no sa de ono
when your favor on an na waboa oji ade airport house o de kwan no obutu no obutu no and next day we say kobiem sa de but the other man won an abuse sa so atase ebi no so nipa ban no won we say mu go no wo ho no e de wo no be say wa say we nipa on de obeje wo afi wo mfiu bi afi obeka say no ye no nan ba mi wa waboa wo so dia na sa sika na unya wo so de ye kitwa bi ensha kifi kakra nti say next time cross wo kono ho akwabna enye say wo kono bulk ana be me na yeah me ye we na menya we ani de obetimi asom so kakra sa nipa no enim wa no wo hu de wo ye no a ebe ye because onim say de ode ma wo kane bi no wan say no na mom wayi onya bibi then say wo hia bibi de soso na ade aye momia nwene saa momia nya ne saa na abrabo no enye mre mu bia ne bo na no yanka ye ho so se ene esan wiase nsakire dodo na aba no de bia da meka kane na oje breto ayituma na otwe bia oto be edua you know you can't continue to buy the that's what will be o now talk to madu sa aba be busa se o pese ye boa o be school fees it's not possible eku ahodo nyina wadom ana yeko party yeko we yeko say o manipa ma pressure isusuaso ne wow se o manipa e ma pressure ana we mo bia to pressure ma isusuaso no e wa o hwe o ho na wa na social media so say ana we na sha na we na tia na misrew o ti pupu a obi di nye de e hire nyina na ye gold misrew entiano de gina ha e be se be sa basa ko the Ghanaian Times and be sha se be na ukwa de twato okra o me busum ni ukwa de twato okra o me busum enti awade da wase so de ne so ache enti ukwa da me de toso aduonu nkro ye da twede amponyankopon ase pa Ghana ensema hodo okọ na eba eko ana eba ni nyinam Ghana eda so honom the Ghanaian Times any man say Ghana launches Vision 2057 as NDPC aims at elevating country to upper middle income status. I feel better man who say how do you feel any bejo? Mrs. Samira Baumia, Ghana commemorates World Menstrual Hygiene Day. Mani bisu honma na mianim no krenyi say eya ho chiru say ye hia say ye boapayo say die yo enti obo hu say aban bi obabi o se pad won sem de say nke ye de ma onti ase so wo to bia onti ase say one year one ma was akwan no so a sa time of the month no enyo ma betimi dia bredi pedua no ti dia ye di siesie ho no bi ni wode a you can imagine maybe ma me penso no omo tentuma no bi si ya no omo dia ayedwa na eno sa bre nimdie nyankon kai so what I say and a man you should all even a man you should all kinds of things e be that so you should roast toilet through the yes adwuma no then yes and who infections yes Mr. infections and the key Mr. Mo it ye deep san komo we for a pad one maybe you have not been in the field you need the nobody pad I'm telling you 20 Ghana it's not a joke a bit to sumo mano almost sumo mano sa mo flow more no crowd to double you know month be 40 Ghana kekambom ti enwene man ho ti tiri nwa man yo fa asenem ne na mo suku na e be se e mo sa akonya kakra bi obi abetumi aye de aboa na community man you are no because kwabna e say eno kra na esa man prewanyi se ne do so exactly say kwabna ne wo beto ama no ma mfa ne free exactly so beteneka the Ghanaian Times anyway court cautions against commentary on 2.37 million euro ambulance case and rather Janitiese court be judge penyaka say hey mo ba monten so a nsema mo kakara na mo de na e de na mo yi unya esa na asema ye di o court no na ase mo ye bibi ehun sem fata enti mo hweyi ye nkase ma mo nkasa de ba mo kasa yi no mo nya hweyi kese pa ECOWAS countries urge to embrace digitalization and also want some awards say daily guide the obokata so aba Samia Oku a CEO of the year the phone award say oh wow EC holds special voting December 2 special voting say okay EC holds special voting December 2 and also phone award say 2.37 million euro ambulance case we are not interested in your politics Judge Anna Akasel say Idi asmo. They are man yourself for mutiti abonte na mo kasa no de nyi asemo.
the Mrane Canadians who are caught on Eba. And what the MPP and NDC United Central for Shema about Attorney General and Ira Jakpa. Attorney General will not resign MPP for position. You know. Samson and NDC for position say Attorney General must resign. They be at the Kandra Masa, no boy Chaskillis. Na Kwabasa. Yeah. Ding dong. Sani Evidia. And Fuakuma could be a chase. I'm a catcher. Also, I'm a pa. Julie Diano, you know, man who bush and will na bomb pie say me be koswa amagana this peace na enjoy unti asumdwe na se enti man yosem ni bia na phobia emfa 6 embeda no 9 say yo nesia wo hwe no TV de bia onyan man mpare enkwachi esia adabo say fia kra me no nyina ya atamfo go ni braba obi anhwe benku obi anhwe nifa ti aya mama me en skills as if say ye wo ahoden to meet Sadia na eba no. Besem mama wona ya manyo 72. Ya mboboni achitafo na yini mbenku ni nifa. Umu a party ibo so toaso ka prekra unya mfiri. Eso ukwa na do na ekwa me yakutwa. Na oda dem na wasaka amanyo sem na ye mi say you. Amanyo sem na ye mi say you. The Inquisitor. NDC strips dummy over alleged witness tampering. And this is for no other one who say, hey, the worker teacher, my pirate, go for them on tomorrow. We are pan home to Mako, come on, could be, the beer by Dabonte. And what's them, the Inquisitor, the worker Tadiaba. TUC exposed in Snit Hotel sale, Snit Hotels and so on to Tono, and a TUC for Omoka and paying for a Adom Snit board, no. The worker teacher said, Omana to be no. Ankoye inti omadapa ade diadesa Adom's resources addresses Kiwi and Samia Okuya Canada named public sector CEO of the year MPP USA honors Napagatia and also for you know what say Republic Press say TUC hypocrisy exposed as fresh evidence of organized labor's input in state hotels sale emerge na me kwada me tiomase oti board issue bi de ko banyina ohu okenkan odo sasha as minutes also echuro diesel baby adanse di ese bra na sa no mo we koso no o ka se media mentia se yen Tuesday ne ebi ni ho na afi dua bro ni wasa akoten na ba Ghana for e kasenti no ozu dimirika ba ye kra na enti ade na ye kodo se ye na ade na ye ni hwe wisi kaka o je wisi when you ye wisi and that's what is happening. Most of the people are more public service more 7 year interest no. So assembly teacher pay no why you know film the TUC for na paper he can o mother pa na dead you know a dead am obi an say asemo mo ka no enye papa after marking calls out straight demands clarity hotels on hotel shares and once more ambulance judge explodes warns parties to tone down on commentary them say no judge I said the paper saying the new publisher. Home to you. Pa. Maybe not some no credit back or any panic. I mind yourself for Detroit. So you break court one day here. Now here's ma MPP and this Omoka Monteso. Not the same Omolo now Kokota. How disciplined and focused they are. Now here's the Omsi Bab on TB Detroit. Asking us one of these civil is unfortunately agita for in our vulnerability. It was NDC candidate, was MPP candidate. Can you imagine? And they are claiming that they love this country. They say the true dinner be an order of the day. Whether was swell on swell is an order of the day. Who did throw a lifestyle? On can create a lifestyle. Who did they attempt a day to my way? MPP USA no so yakan wasem. Speaker demands Amidu's apology. The new publisher na diaba. New findings to say salt project delights AGI and also wasem one say anafe NDC MPP sharply divide over Jakpa Dami audio. CBG expands presence with 5 new branch openings and NLA Samia Oku na basubode. The Ghanaian publisher the DV also after forcing trial. MPP rallies behind Dami says NDC's Jakpa tape doctored and required a mamanka ebemo tape bia bagana bia. What you say? Many ampedu kasapa ampedu ni nisumini ni
And so I'm pretty well by catching the tape in your doctor. Because a year free has for her. Disaster, not the arches. Maybe the man can say, we know the crowd and just say, in some way back in one say, call to dine a one. A dear Bia, a cosua, a tia Ghana, yes, she share any mra. Where did the Casabi review? Then for call beer as a no, not to a trap, because no man is a general. Bread and butter matters. So be out from your mra. So be a attorney general, not your GDN say, what fuck what you can be super so to an amobia, and the mra and she share boy bra. Where did the Casabi? Of course. You know, so a quite here. No, my own, you be a kunipano. I don't hear. Come by you. And I have phone lines. People be crab by yes, I'm my acquaintance. Direct and can read 0302 211 701 702 703 0302 211 701 702 703. Na onso ebra ofo obi aba homa no eso edofo no pay mu ache mu akwa aba Adom TV Badwam so ode mu ache o mini abafia ite sen Yankopon Adom ye ho ye ya to kan so de me ma on the doctor so ache no pay ni samini me kasefia abetifi yo be me na yenti o yo ma me fa fidie so na mintia ona bra champo na we die me de be ni na nankasa minu aden atase nti mi ba te woni omahene e wa bitifi we de momo de na mo ende mo mredi na se na kwa mbo fa so amobenya posu health minister and health director se na mbenya posu se mo begi ni ma mincha ne tew na menna letter commissioner se eni ne fo aminu a ode kan odi ntro we meta na se Nyankopon de onkan na mo nso amoye adwuman Nyankopon mama ahoden mo ja mu kunu ho mo ja mo yere wo be kire Ghana ebia ntokwa akora wo mu fie kura no magya watuo ana ma ba kire Ghana po na Ghana po nya so ye din nya so ye Nyankopon ka mo wan no ye da se pa na na je ye mu ache mu akwa aba papa muni ambata meje wo sododo ye da se che nipa ba ko na ko wasem so mate mecha mewura president income iwa ba omia fasa ba omia chama ne kasei mejiri sem pese me kama ajenga kra ewo pad no ho to mejiri se enche na yete sa ban se wo yi tax free sa anema ne man so but me se se emba so ana okay na se abaso da na still no board da so yedin ewo adwom sa okay and when dan chenya se bio mi susan ka semanka ewo ye court kese a obi edi ni bi ni boma support na de nka ni kwa se court no support ne makwan na ta so mo di court no ama point ni mpie na lawyer point ni mpie san discuss ho o bonti ewo mbra enyen kwanso ya da se papa so be kaya mbra ya da se yamfa fatao so ewo so fatao anope ya muache mu akwaba oh mami ya da wasi fatao na ka se be grozungu assemblyman yo pasho yentio mami me se yempeni for assembly ye na hoka na omejai be hebe grozungu ha ye toileti me no ka se wuti se egugu mu sisi akora enye nwanwa enso enwa the man fu na ekoso assembly former assemblyman achro let them try menso amabele die chire sa kona bra toileti ni no ka se be egugu sisi a mami mete it really is 24 hwe man the grozungu asem na making yo yada se papa yem fancy ya yem fa course ni si ha nti we de assembly adwuma na wo ye no nti koso na monfa kwasafo adwuma nye ohun se aye weeka na munsiesie ni ye wie course na obi wo so medofo o ye last caller anope ye moache mankind asiama pa madam ate namtia o man no kwabena kanti ojo so say anapa kucho kakra mo de baye no ya boafo Bible no say Jesus Christ had favor before God and man. Inti ye nipa ye wase ahesera no. Ye nipa no eye kwan. Ya sem kase ya kokana na pa. Na me hira mo pa because why never boa me? Why never boa ye wase ahesera. This is why we do yada se pa mre no ko facha ye yem fancy ha na fe agudie mo nsa America se edu body de to so na fe na wotwi nkomo eye prostate no so aba ahosa pebeba na fe nkomo bi wo ho
na asɛmidi kan ba na afempɛnsɛmpɛnsɛ mu ato aso kɔso mo afidie ne na ha yɛda se